si nilihin pen karbeng longra do ana phansitame adap kime kardom nang pajere glo kardom pini adap abirta long pen nili sami rupika rong hampi aprang si birta thepi cek phubangarat thurpak pen mithang tuar kache selampon Karbi Anglong District Congress Committee pen sit in strict protest ajai make kapaman po. Visho Hindu Porisot Lumbajong Prokondo Committee tumpen cepatir pipon si kumlin katerega sai kideng pon. non birtang ton pen arjupon sne Cek phubangarat thurpak pen mithang tuar kache selampon. Non kacharia sorkar pariwartan piglo puke kai ke tamai meeting along arjulong piglo bonda cek phubangarong ki non puta sorkar pen kipiason thekdam long lepin lang lason si socheng constituency ki parlo amlong polling station angkang cek phubangarong non puta kachilenga tuar mission avilang lapen sorkar pen kipiason amung thekdam long lepin lang non kidobom MLA Rup Singh Tiron ningkan krip holo MEC kachari dun sita non puta cek phubangarat phan kisung ki boy chini dun dila lasi pini ronga sora sar bahini thurpak pen bang phokep sosiara da tum amithang tuar kachi selampon hadagara da tum non kachari bom asokara tum phan nang kachuning ridun ke non MP kilik apharang jong si tuar nang pipe pulote MP kilik hot ke nang jok thek thelo lapen rongaro sitami banglong lilu pusi pherangke thengno nang khamang pachini du tangte no nang ton pen rada tum alam thipen ne puthot arjupon sina tum media tum ladak amlong hawar mate amlong rat tum akisung ake claim ke dam long nang tum ke wang pen nang ka humri thek posi jase me nang tum phan se ke ro pi prang lo la pen ke kupi posi ni tum da ke claim nang kok la ke nang tum ta chini lo la pen ka duk we rat tum sta me piniar nian ke aning sik sak lo athema ni tum ladak ke so ke un e punon la pen ka duk we kam sta me chek ho bang pen amlong an ke dami phan ame thang hem gari do pu sta me lang tum che ponun e la toar pielong enele ladak biru di tigelo athema ladak gari ga pielam lo keng bene damanta uni chelong chainong da ma toar me mulang nang litum sa me non theklong lo sita me election por lo nang le lo polote alang litum arleng the mate richo ke mania tum bangke wang bom campaign wan bom la si piniar ni ke alang litum ke wang pen ka chithe rak nang po ladak ho athema non ke dam tang MEC election het sing rong phar da lang li phan la sineli kai da puwe a ho alam ning yelo polote muni de tum ka chi sorsa son mande sitame nilike ahok alam sining jepo alangli campaign wang hut MEC ha he ko ladak rong long wang lo sitame amlong ra phan ku pilo pu amlong ra tu mar judun lo nang li hai lo polote nili tu phan ku pis nang he pipon mate nang grap cheng posar por judun lo nilike hai lo polote black topping atowar dak amlong pen berong an la pen amlong pen chek hubang tu long pai jete ka cheleng atowar ke black topping nang kuri pila po la pen ki juna lang awar sayan nang pidet popu sitame piniar nianta thang not ta velang ladak kumane keso karbi tum ka therang nai ke kupilo polote soarlo tum keso oso mahanga pe thegi phan sita menili tum non ke kupilo polote ambulance ke wanga phielam lo rong pen dak main road an peju ya e pen la oso mahanga pe thegia ani mate angjir tum phan char chong ponsi ha main road an ponangi athela ke thek lor lam lo non la ke kapachu bai ga lilo ahok lo la se alang litum la son si pachu bai bom lang polote ladak amlong ha war mate amrong PS long ke monon phi non e phrang e wangi an ke ke jok alang pu ke matha nang ne lo la pen alang litum ma me thang si la ke ka chipik lang lo ang thek non e phrang ke nilitum ke hai si ta nang chu bai det ti pot non e phrang ke nilitum phan ke nang pe hai nang ne lo pu isi ang thek ame thang tum si chipik lang lo pu si nilitum amlong rat tum pen mate che ko bang ka du ko we pang rum pet pen nilitum ke thandu na lam ke la hilo Abi pin lang sa la la tovar imisian niya panan cholo sa tovar bang ke long lek na pola non election se aprang bang si tovar bang nang pinang po la sinang chuding ridun lo sar tum Karbi Anglong District Congress Committee pen sit in strict protest ajai make kapaman pon
Kedam tang ni phaing ko retrokar ni Karbi Anglong District Congress Committee pen District Congress asahem di folong sit in district protest ajay mekdeng pon. Lason si Bangso Mayalong abarim Minister Sumronghang abarim Karbi Anglong Autonomous Council iam ratan inti asok tiron pen chenglok ongdung Congress claim bang phetum chetong dun CRD dojot pen Bangso ajay mekdeng pon. Bangso ajay mekdeng pon nangkok alam thelaki 100 crores kichupang 5 puthak CBI tarib nang jipusi kehang tang tino nang ton pen alam kachini dunjia phan Minister Barim Sumronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council iam barim ratan intiatum alam the arju konsina. Happy bangke non nini thoma prang Karbi Anglong along de 100 crores corruption do lapen overlapping do alam bang Assam along lapen kado kabe Indian kang pilong tame ching thang pinang anjitu chethang lo je Karbi Anglong long ke corruption thepi raso corruption thepi ko bang ku pilok ko ma hoi pen lo turiram rong hang hoi pen lapen nang tu bang ke na hok le dam dos tame Himanto Biswa Sarma long kais tame RV gitu alang ahar chi son si do ba la so posi ladak ku pine corruption dos tame ke thang iedat alam thege la handor la so karju long pen jitu nili tumstame Karbi Anglong rat hoye sabang ke therak ik piglo la pen la bang ke li tumta e mahang che cham nangi je laan ki chok che do polote la si non ni tum Karbi Anglong district a president la prang former minister non itu a president lo Sumronghang hoi pen ladak kang ni prong bangke 100 crores abangke ni tum han CBI inquiry nangi la pen ladak bangke kipita me amithang apuria la phan si chipi la pen so puria phan ki chipi stame lake isi bangke kache construction pulo la pen isi bangke Inglong enterprise pulo la so puria phan ki chipi stame aron re ladak kado ka toy thodolo ladak ki pu son si dolo some instance of overlapping project work ladak aprang pen aprang stame en lo aprang ki ana bangke la nonilitum la joising doloi la pen la difuman jaro da towar ladak distance ke pap klang bangta phere meme 320 meters si aleng ke paklang whereas la bangke lang en lo pote 130 meter baksido ladak ta aleng dai chonghulo ala pa doors tame estimates tame ki chonghulo la so pen a phi bangke aru isia Entulo Finance Minister a package pedi 165.16 lakhs 1 crore 60 lakhs akola dakte entulo aprang bang ken tuke 1 lakh 150 lakhs lo 1 crore 50 lakhs lanchi ken lo la so phi entulo improvement of road from first police point to DM Manja Road Matipung Tiniali ladak tame rupees 14 crore 35 lakhs lana tangka keleng na Karbi Anglong District Congress Committee Dhorna program kiting pom dhorna karjosi kiting pom alam tegela purkela je Karbi Anglong Autonomous Council ahin ke Chief Minister special package satangka 100 koটি 100 crores masuk ke koros ke panglim alam Akros ke Chokchi alam ke Panglim patangka ke pabat diklaim ke dam ke Chokchi alam aputan abang so adorna abang so sit in demonstration program ke ate manili tumapan abang so asai ke ding pona kama bang Chokchi umatasi CBI inquiry padu pensi ahok pe dalam kapaulai si ke Chokchi ke Panglim akam diklaim pon atong opan punishment pinanggi po alam pensi nito abang so sayang ding gitu Chief Minister special package 100 crores ano 100 crores komama to masih gitu karjulong ateng ke kaje construction lapen isi bangke Inglong enterprise
lahini yang bo ini lapan pila kaci construction lapan memang ke 60 crore lapen inglong enterprise lapan memang ke 40 crores aso 100 crores atangka konat atuar si keklem kuanaan la plan estimate lapen karjulong ateng memang ke dak overlapping atuar tak kita pondu akam keklem ke eboy we anta work order ke 2-3 tatu 3-4 tatu tangka poisa payment ke ena ba mag kado ko be work order payment ke ayo overlapping do re usi ka dulong lailo padangso inquiry bang patunang ji inquiry do pensi tata inquiry pura CBI inquiry si donang ji CBI inquiry pipe Bisho Hindu Porisot Lumbajong Prokondo Komite Tumpen Cepatir Pipon si Kumlin Katerega Sai Kedengpon Irthialong Munida Tum Arna Mapan Kendel ke Kailapen Dhuna Karut Milur Mit Hekpen Kardom Kardikiti Bon Sitami Ilitum Arna Masubia Pham Ardom Ardi Eta Phidlute Bangso Kumlin Tuwara Kum Bitegang Kokpen Wartegang Phiditi Lapen Iphalang Nu Dokopiti Lason si kedam tang ni phaing ko ada khawar ni chikia chiklo Manja Police Station ke paro Dimapur Road Oxford School Thengnolo Lumbajong Prokondo Komite Tum Chepatir Pipon Tuwara Kum TV Kraya Kumlin An Katerega Sai Kedengpon Bangso Sai Kedengpon along alang ni Tum Kachop Hapon District Level Committee President Ruling Inti Secretary Babu Singh Inti Lapen Kaprek Kithege dengan Tum Chetong Dul Bangso Mai Malom Sodopen Kumlin Kewar Tang a Kumlin Thapon Pusi Uthot along Kaprek Elong Bet Adim Kewar Dam Bet Asai Klempo Bangso Kumlin Katerega Sai Ki Klempo Mapora Hut Sitami Proseson Dampon Pen Klempon Bomsi a Kumlin Katerek Pon Asai Misen Pen Pachun Pon কাদুৱে ফান্তা কাৰ্ডম পাজিৰ ল সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ পিনি লাবাংছ আছায়াং দেং নীলিতুম কেদেং পন আথেকে লা পুহেল কাদুৱেটা এলিতুম চিনিল কাদুৱেটা এলিতুম হিন্দু সংহাৰী আতুমকে আৰনাম কাৰ্ডম লাপেন আৰনাম মূৰ্তি ভাঙি এলিতুম ক্ৰয় পিক আৰু কাৰ্ডম এলিতুম এনেং হাং পিক বনচিতা কে সুমান আতুম কেমাথা কে চক যে কেমাথা কে পাসিক সে আজয়নে পেন alang litum ke matha so pangkreve dokok laso joine si litum pinela bangso asai ke deng ponang kok laso akarjo si ami lobola hoise je ji bilak murti ami puja koru he murti bilakok opohela kori bate pothe pelai dia etu usit nohoy aro ami beya dekhu he karone aji ami hindu bisho porikhode e karjohusi tu hatot lobo laga hoise jate bhobisote amar এই লোকেল যিবিলাক পূজা মন্দিৰ আছে মণ্ডপ আছে দুৰ্গা পূজা পাতে বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতে অন্যান্য কালী পূজা লক্ষী পূজা পাতে তেওঁসকলে যাতে এই অৱহেলাটো যাতে নকৰে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মূৰ্তিবিলাকক যাতে অমান্য নকৰে পূজা পাঠ কৰি আমি ইমান দিন আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ ধূপ ধূনা দিওঁ চবে ল'ৰা ছোৱালী আমি গৈ মন্দিৰত পূজা কৰোঁ মন্দিৰ কমিটিয়ে কিমান খৰচ কৰি কিমান চেষ্টা কৰি এই পূজা পাঠ কৰে তাৰ পাছত যদি আমি এই মন্দিৰৰ পুৰা আমি মূৰ্তিটো বাহিৰত ওলাই আনি যাতে আমি যেনিবা ৰাস্তাত পেলাই দিওঁ এইটোতো ঘোৰ পূজা ভগৱানক ঈশ্বৰক আমি অপমান কৰা গতিকে এইটো যাতে ভৱিষ্যত নহয় আমি এইটো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে এইটো আমি নিন্দা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে কোনো ব্যক্তি কোনো জাতি কোনো ধৰ্মৰ পূজা পাঠ কৰা সকলে যাতে এই ভুলটো যাতে নকৰে ভৱিষ্যতো কাৰণ আগন্তুক আমাৰ পূজা আহি আছে দুৰ্গা পূজা আহি আছে কালী পূজা আহি আছে লক্ষী পূজা আহি আছে অন্যান্য আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মূৰ্তি পূজা আহি থাকে গতিকে এই পূজা কৰাৰ পাছত যাতে এনে ধৰণৰ যাতে ভুল যাতে কোনো নকৰে সেয়েহে আমি আজি এই কাৰ্যসূচীটো আমি হাতত ল'ব লগা হৈছে আমি আমাৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ আদেশক্ৰমে আমি লুম্বাজং প্ৰখণ্ড কমিটি আজি আমি এই কাৰ্যসূচীটো আমি হাতত লৈছোঁ লাচি কাদুৱে এলিতুম কাৰ্বি আৰা চিতামে এলিতুম চিনি ল ননকে আফ্ৰাং আচন কালি ল আফ্ৰাং আদি নাকা আচন কালি ল
ilitum non ke kadu we phanta kadu we ta ilitum arnam phan ke kroy murti phan ke kroy ilitum thegdam lo la aprang prang ke mondir pene ne ilitum ke sumana mondir long dap chot theklong chot ta non adin ke ilitum theklong lo kadu we ta chin arong tin ta komane so lo so phan abang a oglong arnam kardon ta du komane sopin solong a oglong arnam kardon ta du a oglong arnam do kokpo arnam ardom nang kok kroy nang kok mondir kim nang kok lason ilitum kadu we thegam long lo les aposi ilitum nona bangke kadu we ta ninga klong pen arnam pulotang te isiwe lo biso pirthe adang arnam ke isiwe lo lasinon ilitum a komiti ta ang songa sor sitame hai kamane atum sitame biso hindu porikhot pukir atheta la helo lasi ilitum ta hala hai afan ke kroy pen hala tum a member lo hala tum andar se non ilitum claim bom lo Pinya adap abirta bangila po ang second toning lo. Kado kawe phans na me do me thak me cardom.